Awurade nim de ntia. Oyi ele kifiri wa o ma Asiamah bae. Men kasa ye papa so de. Okay. Nanso bibia mu no. Wasi emfase da manyame. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello, hi, Xposed GHFM member, subscribe, share, me to mana unsa akabi. Agrada Asamoah baya sebe ene agrada owo Asamoah ye di nsam ya mate se kwakọ ye appeal cry sebe embae no. Then Asamoah, the finest gospel artist in Ghana, was making statements. Na statements na food for thoughts. Pachenko timra. Awurade nim de ntia. Oyi ele kifiri wa o ma Asiamah bae. Men kasa ye papa so de. Okay. Nanso bibia mu no. Wasi emfase da manyame. Okay. Onyame nim de oye. If Awurade ebegina we de make an won ti nyame ase a ye pon ya ba bedidi mata. Ende enokwe. De make an sa won tena se a obaba bedidi mata. Bedidi. But nyame nim de ntia o ma we na ka so onya adwuma no wono wanyela okodi bonsu yam. Ana ye mama adwa Patricia zo wa ma na konsa wam enye wono ne first person adwuma no de tie no se wo ye ne yio wa anye ne yio wo betima ko prison na de tie ne se de ye no kre ena de ne ko prison no Awurade na ma obi a meyi no won fa lawyer nfa hwe Peter nyame asemti okwa afiase ono ye ma no macho men 16 Okay. na ono ni credo no last gate no na ye dade ena na ye dai ewo ho na de na eden pa hello the free say obia ntumi mie sa gate no Yehowa Nyankopon a obia obi ntum no otum obi mie no omukwaye no ade cheye no My God. na Peter ko Jesus. na Peter ko Nako. ani ye say Ama security for ni nyansempa. Okay. Omo nyansem. On say Paul ne Silas de ne kakwo ne de se kan wo. Ana Paul ye fast no se nku ho. Na ho ne wo ya de. Suo ku ne ho a omo ma ne ku ne ho a. Ke be ka se Paul ne Silas ne ku. Ase ku no. Ti nyame ase ne nya brema Awurade wa. Na wonye nkuguo ba. Wonye hiani. Wonye yarefo. Wonye nimguasefo. The D Christ. Wonye nimguasefo. Yes. Ade ntimi nya nimguase mfiri wo eya ka de no me ka cho say ye cancer nkyerani edi nkan a eni se nipa benya dwensakra. My God. Wo ye sofo a ene sa wo hwe say nyame ma be fa wo nsaso no kro no na nipa ne bo a wagya abo na ka de ya wo hira so me ma wo mun ebi ba je kotra nkrofo kro ho ebi ba je kotra obi num so ano no mu wia ne ma ebi ba je kotra office no mo de ya ne ma Grace Father, ubekona lawyer bi di abone to ho fita, ubekona judge bi, ubekona dampane so ne to ho fita papa, ade see Grace Father. Ebi na anu akoi kokon ada bia meka na semi. Papa boxing there. Ye exercise did good. Na fe ba beto. Angel rock mister. Ana say I don't go next level. No. Okay. But Tobinum. We see baby me ye fasting we. Me ye fasting na me hwe next level no. Egu nsuomo no. Me break ye no. Jai. Aye ye de da nyina asam. 3 days na ma ye titriti because ahoden wom papa. Dina Asamoah kai no nyame nhira nyame ntonkwam. Debia me asemika omom ni minna nim se sase me taika. Me say God knows the end of the story. Ye nipa de ehun the beginning of the story. Nyame ka akosia ne say Nyankopon on chain road map obefa no de agi nipa nkwa. Yes. Sometime nipa ne kra na yen ye buni fo no eno na Nyankopon je. Yen ko Bible mu kakra. Ye fa obi ti say oba na okobo adwaman no. Oyobia ya condemn no in the real life and afterward. But Oshia Yesu Christo no, Yesu kasamba akuna mom nyina dwane. O se nia wonye bone dan fa bo no, na obi antimi afa bo no.
ewiase aye we ye hu nkofo bibra omusabe ahyase na nye obi to say David say wo free pure a wo dan wuram ba na ono na Nyankopon afa say wo so na me de promise na me se magi adasa na abam go fast forward obi to say King Solomon no yampena ba nyame say wo so na me pia ba ma fa ba bia say hwa sometime nipa ni mu de eye wo say wa wie sometime nipa ni de ye be bu fo akansa mebre ba Nyankopon hata soro no edu ho a ono pe no say I take what I want o say ade bia sabe obonsan kra say no mitimi fa na ma papa no ma ye niye no ma siesie no na wa ye nia me pa ma me ono ni Nyankopon America no asem enti nia ye ma me dan na ka ne say mu a mo ye crucify no mo kai say Yesu kra ye crucify be ne ono ni the King of Kings aye nyina ye twen so beba me ni obi ne ebo agrada wonsu ni hobi agrada destiny I don't know ebia ni agrada ye nyina sika gari o sade be nyina was God's plan to redeem her. Yes, I'm telling you. Sometimes no o share the life of obi e ma usua de agrada o share ade bakwa very significant about her is baby ofiba maintain the story bebre baby ofiba nobody no afem se wagadre kra no ye ya Nyankopon ma kwan ontimi nya wagadre no ai na agrada I household name whether for good or bad eno ne Nyankopon no aye ba baby awadu no mate na nkomhye bebre aba se agrada ba nyame nipa kese because mo kaya wa konfo ye che the first one no eno se sabe wasisa no em se Nyankopon pa sisa no ankoyie it this time I believe say nyame de nasa shem okobe no na this time ne oba me say mehu new agrada. This is also my belief. Ni adan na kan na me so make bi enti ye ni age sabe ya che no me mfo cry me so ofua cry me dey we cry me we bibi criminal issue what you should pay but at the same time ma ye nyet say ye bonida ye kukuam dey bi ameka me say obi a wo dark cupboards in a cupboard and no yembie mani pa hu say ye hu ni anipa eye behind the scenes a oba say agrada dey a small boy ba sa nipa no mo ye niama kakraka nkwase asem no wo na na wo ma bioma no wo mo ka say agrada go crucify her nyame ka ne say nia ye say uwe eforsa no ahwe won say wo kasa no kasa yi because I believe say Nyankopon is more than capable say obefa agrada no aye no the great evangelist that she claims to be. She said there she's not. Now, maybe there are a process in life. So we share a bit say Joseph. So much promise. Baby no. Nyame hu say sabe. Ni timu ye de. Ontimi nka na no ntum. Oyobi a on kwalaadwe nti. Ever nyame ma ye tono. Emo koni na mu but boshe na nyame share ni say obedi hene no. Ebe mu dodo. Nyame ka ni say I don't care what you're going through. Ebia baby kwa wono just ate say up and some but I have a message for you today. May catch you say enye nyame den. Enye nyame den enye mano nam de ka. May ka say enye nyame den because me mahu bi da. I'm telling you. Mahu bi da. Bible nim ikofo bebre wo ma they were non entities even some of us. But today when they come people stand up and salute. Se nyame kase obo shema wa obi antimi ndane no enu ti na me catch agrada na say ena obetimi won sam but ochina ti sania President Mandela yeye no okọ prison for so many years but from prison to the presidency because ya born destiny na me nyina ho so nyina ho no na Nyankopon ka say he will be the president sabi na me so me catch say agrada ya born na me nyina ho meaning the destiny of agrada. But I know say God has plans for her. Sana also and I may catch her. Say nyamia can be at Osua. It doesn't matter what you are going through today. And na be anya wukom na nyo. And na be anya be dipo unya. And then kofo asrew, ukasa, kofo ntie. And then you become a laughing stock. Uye jaiwo, wajuma bon, ubibia say, you are contemplating, say you kill yourself. I have a message for you. Nyankopon say men kancha when wo a wo hwe me
say emma wabamumu because ochina to say na said you use kwatafo not the saving nation no obey you should not the saving the cornerstone that we rejected. That is God has been using. I expose GH. Remember, subscribe, share. Really to man as I can be my noise. Keep watching Expo GH, the best channel on all of YouTube. Yes.